O kou whaapa atu he ki he whaaofa pia moi masani o universi pia moi iai pia mohono ngahi nau i he ongo alofi. Pia kou whatapu atu ki he kakaitupu ai whonoani i Kenpelani matakari nana wala mo Napoli pia pehe ke kau taraku ki Senee ki ai ai whakawhe Isileli tui tavuki Puleiku. Pea o kou whatulo watu ki he tahine princesi ko lātu fui peka tuku aho ka koe tala whikaulahi. O tonga ki Australiani une mea heni pehe ki hono kāinga ai haa kau tahi whonua whare a mata apure a kau taki lotu a kau taki pa moe tonga ko toa pehe tapa ko lo pe mo mea mai ki he Polokalama koe ni ai lo au university koe to naa ki Falevavanga. Koe Konga ua koe tau hoko atu en koe ha ai kaha'u oi PTOA. Pe te tau hoko atu he ose tau ngahi wike MALO i he ka veinga pe koe ni pea mo Puleiku. Kai te utoi wha loloa, taitali rei koe Puleiku i he whiawhini, MALO ke i whai ngahi whatongia pe mi hena, pa mo i ke i tuku taimi ke whahoko e tau Polokalama. Kai te utoi whaloloa, te utuku atu ke kamata mai ke akahe ta foi puluka ta soko atu mo ta hoko atu ai pe. Malo obito. Malo obito palofesa pa ko kore ke hufanga atu e whakatapu ko o atu pe ame he Polokalama ko ni ka tu ke u tumo ke utoi atu i he tau whakatapu ko ia pe o ko tui ko tapu aki ke ki motua ko ni ke hoko atu e talatala noa whelave pe amoe ko kaha'u e PTOA. Pea mole ke mama pehe e tonu e whakakaukau ka koe tau whotu whakaukau pe e palofesa. Nā lawa ke aha mea ke tā ke kiri tau tō e whihu i mahu inga koe ni. Pea o koutui pe hange koe mea nau lawe ke ai. Heke ke lawa ki tau kamata hanotari e whihu i koe ni. Tā mai ai whanonga anga o e tangata na e tupu ai ai whakotuu o e kautaha koe ni koe PTOA kautaha whapolitikari koe ni tonga. Nā lawe ki ai koutui o ku mahuinga ki taki lawe mai pe le whakawaiwawe ai kamata mai ki tātā e Polokalama e ta Polokalama posi. Iyo, whavo. Nā e pehe he Polokalama koe ni, koe kamata anga, koe teu tangata o e tangata koe ni, nai kamata me USP. Are. He koe USP, i ka ingata pe mauai a hono whakailonga, ai nai mauai hane Bachelor Education, pe me USP, te whakaloloange to e ai atamai ho ko whakatapu ke to e lawa ke to e sio o atatu i ngai tapa ke he o e mala o e ako pe ka ngata e ne mauai mo ako ai ngai ume a kauai a networking skill hange ko debating skill hange ko researching skill no mana tu ia na ngai nan talamai ka tau na le ma mai ne pepa me he kautama na wai ngai pepa fa instituto ne kau kitonga mo ha o kune tānak ngai u pepa koia pe i he ne foki kitonga i ngai me na talawe kai ki mua ko to pe ki tatau pe ko na fai i USB ai pe ko na kamata aki i he ne tuta i tonga a no kamata ke tala noai pe o ko tu ko o mawinga ke connect ke fo itafa aki ko ya ko topic tata pe na to tala no mo debate i USB ai pe ko na kamata i tonga pe hange ko me ko na ula ke ai professor ko fe liliu aki ko ya o ne leva o ata mai ai anga o e fononga ai tangatani ki he teu tangata o e kaha'u tuat professor. Malo apito. Puleiku koe koutui koe poini pe taha ko whialawe atu ki ai. Koe mea koe na mou whai USB mo Samuela a Crispo hiva. Pea mo kau tangata na nau
toi whaloloto ate nau tolu ai mea i o mou foki tonga neo na ki kauai, ka koe inga koe whakatokanga kia te koe e ho pure. Koe ai o tau pehe, koe ko hono whakatoka ia ai u te fito i whakaukau. Neango te kai ke e fu matala me alahi, ka ko sea e whakaukau ke whai ha teke ki ha saupulu, pe koe kapikapi, pe koe mono mono e fu i whau. Koe toe ni koe ke ilo ia pe koe fou, e fou fefe, koe mea pe koe ilo i, ko pau ke whai hono kamata teke fu i whakaukau, koe whoke mau whanonga at koen whanong me a tenisi pe i kai koe ko USP pe to kau pe mo a tenisi whok to lahi pe me taimi ko a kirisi ko i a tenisi ka koe winga ko foi tala noa mahu inga ia ke te au pe MALO au koe foi utau kei koe ho mo i fisi ne kai ke mau ia i tonga kana asi mai a hono whakatoka u te whakaukau pa mo mai be ki tonga o kamata toi hoko te pe ai tau pepe ko ngai mata fe unu ia ku kamata no firi mo kamata la i fisi he ko toki hoko ka to ate ume ai tonga i ho mo foki ange mo foki ange a samela krisi pe ku kati u fa foki atu o koe ho moni parofesa ai koe tuuta koe tangata ni i tonga koe mea si pe na kamata no to atu me i USP. Ai ngahi umea koe ia. Ko hono whakakakato mono hu kamata no teke atu mo teke atu e whanonga e tangatani a krisi pohiwa. Na e kai ke ata te ne ilo koe haa koe kaha'u ai teke koe ni ukwhai. Pea i hene tuuta ki tonga kamata lewa ke ne whai lewa ngahi u whetu taki ngai netueka lahi apito no taimi hangoi mea ke lawe ki ai ki he lo au koe na i tonga ai a ke a parofesa futahelu lawe i behe mutua koe ni na rai fu wa ofi taimi lahi i hono whakakakato mo hono teke toi atange ai whakakaukau. Pe kai ngata pe ia mutolo e university koe na i tonga. Mo ne kau tangata lahi na tau silawe ki ai, ko hiko e ta taimi te ta toto o la lahi pe. Aia ko hono whakakakato mai mo toi whakalahi ange ai ata ki he sio whakapolitikare ai tangata. Tau mai a, na i lo i he kutui, ko halanga whanonga e a uki ai ko amata ki ta whanonga atu ai ki ai. Te utu kwa parofesa. Io koe mea whoko e ni Puleiku lahi ono ngai tālanga i o nai a honi ngai uhinga ke pa koe ngai mea kuliliu ka koe foi tala noa ko ku ke whakatoka mai koe ki kamata i USP o hau ki tonga koe ongo foi university e ua ai au tau pehe ko USP ku ke hanga ko hulu mai o mea ai nai kai ke whai kai ilo ai tokola. Pe koe ne hau koe ki tonga pia me ino forever i atenis. Neongo na aku mauna e ai pe a ene wha a wheinga pe ka parofesa futahelu ke whakamatala e umea na e fifiri ki ai. Ka koe homo ufoi toko lahi ai koe mea aku mahu inga ka te au he ni koe ngā unu koe mei USP, mei fisi ki tonga, o ku kawe ngo foi university ke hea koe ni nengo lahanga USP pe a sisi a tenisi. Na e piki mao ai e toko taha koe ni. Aia pea koe me aia kou tau se atu na e ai rewa e makatu ngarerei i he kamata he koe foi university e ua. Pea tuku ke hange hu mai a toi kau poto lahi o tonga mo kau tak whakalotu i he whainga bea a kilisi ke nau tala noa mo whaka hoko ka ki nau tolu. E ne whakaukau mo ne whakaamu ke lava ke whakatoka ngā ia. Ai koe fo i whainga ia kou whainga taa na ke os kamata hulu i mai. Ka te whakafoki atu MALO. Iyo he koe ke mone au pito he ko hinga ko whaaki tō atu whamama wha na kamata me i USP he kuai na whai whaki tau ki peiti ai. Ka koe tui ai motua koe ni he kai ke lava ke tau tala noa atu
ki mui ta whai hano ki siofi whanonga tangata i USP. Pea ke moni, i kai ngata pe lahi nen maunga nofo atu ki a Palofesa Helu. Pea te pehe mo kau tangata ma tau he ngai tapa kehe anga o e ako i Tonga. Pe hange koe ongo kau wai kau taki lotu mo hea. Ka koe kutui koe u mea koe ni, koe kamata foki nai kai ke pehe ke whai ngofua. Pea koe tau respond mau pe ayanga e tangata koe kumi ha mea ke toi pe ke teke mai ia ke hoko atu e whatongia. Pea koe tui na ne mau holo ai kau tangata kau ai university koe na aina koe na e Palofesa Futahelu. I hono teke kamata ke toe wha ataange me ki teke koe na whai me USP. Pea kutui oku mahuinga pito ai tata mai koe ia. Ko hi he koe u fotu whakakau koe neongo ne si pe ha ume USP whakalahi mai o ngahi o ilo mo e whatu whanua o te wak he tangata. Katoa ki nau tau nau whau tu whakataha a hono whakaloto lahi e tangata i he taimi te talere atu koe ni taimi whaingata apito ai tangata. Pe hange koe mea nau lawe ki ai. He kamata tu koe ni foki, kamata ke hu mai o hange koe matalafo lau kai, ai nai whakahu mai ai, e tahawalu walu tahaku, koe whaunta ia kau matalafo lau kai. Pe kai ngata kai wholo atu ki ai, ko tūri foki ia pe me kolisi, me whai ako, he pureanga. Ai ko tahiwa walu whai ia. Ka tau si o lewa ke anga koe, ai tu ai ngahi tau, ai teke ai ngahi tau, o ku fu wa ofi, i he taimi whaingata na whai ai whakakaukau e tangata, ko e kutui na ikai ke ai ha tau mu ai e ai ha whaha i patoa, i he poini koe ni. Ko u teke koe ni o ku whai, teke pe i he waha noa, ne amanaki koe ne nofo taha pe i hia teia toko taha mo te ulanga mo e whainga ki he ne whiri whare area o ku hoko. Tu kuatu kati koe Palofesa. O hanga e o to e whafoki koe ne tatala noa. O mai ai ngahi momenit, pia mo ngahi time whaingataa i he fo i kamata. Ange e Puleiku ko manatu i ho tala noa na ke pehe i he takamata mai na e. Na mo wha whilafo aki koe fisiko mo akirisi, na e whaahinga na nau alu ke ta whaake akirisi, pe e whaahinga na nau no fo mau pe nau tolo e wei kimo no pere. Aina e sikamata ke asi mai ai fo i mawai ua ai u whakaukau. Ka ke pehe ke whaha i he kumau me ho tala noa ke pehe ke na e whaiha whetu usia mo mawai wahe. Koe ko homo tālanga pe, ka koe kamata ya koe hono lalanga koe ngai mata whe unu. Pa ko sio whare reiki ho tala noa, na e hoko ia koe makatu unga, tau pehe koe fo i makatu unga, whaka e tala noa ia koe ki he u whakaukau, na e hoko e fo i waha taimi koe a toki tānaki, pa koe ne whoko ki tō ngā hange ko lau, toi kauangi a tenisi, toi kauat ki a hai mo hai, ka koe fo i, koe tau whakafoki koe ki he fitu ngo fulu mo e walu ngo fulu, koe taimi whaingata au pito ia. He koe tau whaunga, koe whaunga whakatui whakonisi tone, mo whaunga whakatui pe ia te ia, fu loa motu a tau pea fu mālohi au pito, ki alasi, ka te whakafoki atu e Puleiku ia. E koe mea whuki e taha e tala noa e Palofesa. He guai mea ko whakawhehu i mai pe tala noa ke tō piko ni. Pe koe na ea ha ofinga na tongi loto e tangata koe ni a grispo hiva ki mua ka ne huange i USP. I he ne fuwili taki mohono kamata ke fatu ai tauti peiti. O tukwaki e mea kotoa pe koe pureanga koe ho e taimi koe ia. O aluha ke ngahi mawhai ke. Koe whehui koe lau o kou whenga ke utari.
Pena ai ha mea ki mua ne huang ki USB, na malawe I loto whakaukau e tangata, na I kai ke sa ia. Pe ko alango ki USB, kamata lewa ke malele lewa ke kamata no build up e mea koe. O hange koe ni, na ha mea na e mamahi ai e porungau e ako ai pureanga tonga. He ko ilo I nai fuulele ia pito ai ne whai ako lava tolahi ki he high school, e ngai u primary school na iai. Kana lahi pe taimi na no folo pe hapai. Whai ako ke. Kai ke koe ngai whiwhiri pe na ia ha mea. He kai ke tau pehea ke pe o ai e fupoini pe he pe a moe whewheka ka mata a tau di peiti. Ta ia ha mea ke tau sio ki ai pe na kua ha mea. E anga i whakaukau na e tangi ai loto tangata ki mua pahu mai ki USB o atu kati koe palofes. Koe mea koko whatoka ngai, mo ku wha po tala noa mo samala kirispo hiwa. Na iai ai fo I kakai ia, ko ku lawe ia kuia na e whakanatula pe nofo a tangata ko e nio o whiwhiri ke o mea ke tau whaunga. Pe ko mau pe me ne tala noa he ko ne whaalua nai koe kia palofesa futa helu ki atenisi, na whaalu pe ia ki ai ki mua he ne hu ki USB o tala noa he u whakaukau wha politikare. Aia, iai pe whoke kau tangata e ko a kirisi te ke auria ako university, kana e whaatala noa mo e kau tangata pe iai pe e ne whaafifiri pe a ana ki he whaunga. He koe tau wakai koe ke he u whaunga mo uri liu lahi, mo uri liu, saupuru wha politikare, me koe kakai pe unau tō pe he mai na e nau whaafehu I mo fifiri. Ta tau pe koe kau wako pe koe kau political activist, hange ko a kirisi. Aia koe kulawe I koe a palofesa futa helu, ne ai pe mo ne whakau pe he anaya he ne foki koe ki tonga he ne sio ke whaunga. Koe foi mea e ua nau whatonga he ne whaatanoa, hange pe koe tānoa a kirisi. Whaatanoa ko palofesa futa helu, koe tau mua mo e whaunga a kona ne whakawhewhehu pe toki hau ki Senee o toi sio I ai ke u mea ke, mea lahiang. Pe mo e taha ko ne whaasio ki he whaunga ki a ngahi mono mo e tānaki ka nei, na e whoki angio pe ke mau hataha e ke ne whai fo ngā ue ko a kirisi e na e hau. Aia, ta taupe mo a kirisi e Puleiku, na e osi iai pe u whakaukau ko iai. He koe tau sio, o kui kai kia hafo I mea e hoko whafok wha mai, ka kui iai mana e iai pe he toto, iai pe he ngā ue anga ka te whakafoki at MALO. Iyo, koe ngai whakawhehu I te whoki ta lanua ki ai, koe ta whenga pe ke whakamaapo opo mai, he koe e ngahi u mea au tau sio atu, he koe tangata maunga tae ni o koutu I hawhainga whonua pe I mamani. Ai whainga toonga. A singai ai wili taki hanga whakatapu. Mo I kai ke u ai whakakaukau mo mea gurea aki. Ke hai kuawi ako o e taimi ako te siawanga pe te siawat ke angai haofanga ako te riri urewa e angai lea, toonga lea pe mo tui o te whai. Te whenga pe ke alu pe I loto e angai whakakaukau. Kana kai ke pehe fo ke tangata e koni. Alu pe he mea koe o loto ki ai mo ne whakakaukau ki ai. Kai ke te talele atu rewa ke ngai umea ke talele wawawe e ta taimi. Aia koe taha hiwa waluono koe asia ai kerea. Aia koe taha hiwa waluono ia. Pea o mahino pe fok hanko mea hiki tato e fok ki ai lahe mea na talawa kai ki mua. E Puleiku kau ki ua tu, na mou foki ki tonga he tauwhe, me USB, na mou foki whakataha ai. O mahalo na mau foki whakataha pe, mantu I koe ngahi u wako ke he ke mau whai. Iyo. Na mau kuinga ki ai whainga na osie, na whainga hao he tau poe, na whainga hao he tau poe. Pea o kai ke fumahino ke au. Ia ka koe mei koe early 80s pe koe waha alatu pe koe ia,
I o hange ka o koe walu noa he koe ko sio koe ki he anga o e lele mai. Ai anga koe Mo kamata ai fela fo aki kamata ai iyo. fela fo aki o Oi, ke manatu e ta o fela fo aki ko manatu e fela fo aki nengo na ke ako high school na kamata he fitu ngo fulu pe ko valu ngo fulu pe mo fo kiange nai kamata i he walu taha. ta koia Ai na maosi ai pe mautolu ka ku mantu te ke ha me atau mu ai a mo me ke fai ho le tangata ai a hange ko me ta lave mo lave ki ai ke fai ho a no fokau kau ko ha ko ai me wi ku ki ai ai ka pe ha fo no ka politika le io pe ai ko koia ai ko me pe valu ono re vai ai kere okay io ko fa fo ke io io ai o tau sia tu ke hu mai ko ke rea mo hu mai ko ni ai matala fo lau kai o ne hanga lewa o tuku hake lewa le volo whakapolitika le a tangata ki he tawhaaki koe hono promote e ngai ideas. Ngoe hanga e ne whakotuu whakaiai ki he anga o kaha'u a e ne moi whakapolitika le. Teke whake ase patoa koe tau tōpiki ia. Aia koe u whatu whanua na e whai he tangata goni, na e fōu he tae mahino. Teke ofi ke whai whakakau ia e ai hap whakapolitikare koe patoa. O ange eswi o ta ilo koe e tauto. Koe kei whetakai koe ni, moe ngahe u mea na ne whai, he nake ke te ha mea ta nofo ki ai ai whakawhalala ai promotion ai tangata ai ne tui whakapolitikare. Ko hono whakawhehu ai whai whatongi ai pureanga o e aho koea. Mana tu e mea koe alo tānaki mai u information. Whai ngau tai totongi i he poate. Tai totongi e nau inu mo mea tokoni i he hotele te itilaini. Kato e umea koea. Koe umea ia koe na ane toto tala mohono teke i he kere a kauai pia mo matalafo lauka. I lau e Polokalama koe ni. Na fu effective au pito ai promotional tool na ngā ke tangata hono teke a ene whakaukau. ari Po ia mihe kau tangata ke o kawai university koe na ai tangata eiki palofesa futahelu. io O mahino ka te au wai e ngai o mea ko ilo pau e anga ene toi ki maliu e anga whakaukau i tonga. Koe ngau e kau tangata ilo malaya o kawai tangata eiko na palofesa futahelu. Watu kati koe? io koe foi whihanga hanga ai foki e Puleiku koe foi hau koe foi lampe ma ke poi ne una ke tala noa ki hanga virita e unua ko samula krispohiwa pe koe poi ni mo oni au pito ene tae fie to pe koe tae fie auna pe koe hano whainga ene virita e unua pea ko ne virita e unoa i ene foi tuku mo ui ko ia na e hoko ai o ne lava o ne hanga o mai pea tau pehena ne fai ene whakaukau pea ngā ue ke ai pea tuku mo ui ke ai koe uhinga koe na e sio ai koe kakai he aho ko ia mo e kau takio au ke kawako me kau lotu o kune fuaki mo ui pe malawa rewa ke nau tala noa i mo nau. Neongo koe fo itu hake koe whehanga ngai mo iwi malohi au pito koe fo i whaunga o e tau pureanga whatu i mo pureanga hau eiki pureanga motu au pito no whaunga tuku kehea kone. Pea kui kai koha mea ana e whaingo fua. Ka te whaunga pe e kulave kei ka whafuaki atu. Aia koe kutui koe tau Polokalama koe ni. Koe ne hu koe ki he whare area. Koe tupunga pe contributed lahi au pito a ene whakaangai i hene sio ana ngai tō nou ai pureanga o e aho. Pea o mai lewa ngai tūlu koe ne promosioni o ange koe na koe ke rea matalafo o lau kai. O ave ia o hopo ki he tau ke tawhaki a e taha o whiria ia.
koe me mi pa whare area I he taha hiwa walu fitu. Aia koe fuafua taimieni, ko ne hua I ki he whare area koe taha hiwa walu fitu. Pea koe taimi koe ni o kou kei tonga pe I ai. Taha hiwa walu fitu. Aia koe fwoi ta umauhu inga ia. I hono tātānaki, I hono whatu mai, I hono tokoni I ia, pe hao lewa ngahi utul promotion koe ni nane ngawa ki. In fact, we are very effective with he taimi koe ni. Pea for all au pito ki he kakai, ai konteni na e tu I he matalafo lau kai, pea pehe ki he kerea. O te ke I lewa ia ke kauhala e taha, whakapolitikale. O whiria he kakai e tahiwa walu fitu, koe whakafofonga whare alea ia ki tonga tapu uluaki. Aia koe ta hau koe mei moa, koe ta whenga tā mai, ke tā au ki he poini, koe poini mahu inga e he moi whapolitikale a tangata kua whiria. Ke ne whakafofonga, a whaianga whiri ko ia, he tahiwa walu fitu. O atu kate koe Palofesa. Koe alu pe ia koe ai ngā unu whakai tau, whakai stepu, ai ngā unu koe ai fo I te kemo fo I ngā ue. Ta foki mai ki o tala noa, na mo I he fitu ngo fulu tupu ki he valungo fulu tupu, pe koe valu noa I OSP pa mo Samuel Akrispo io. Mo foki ki tonga mo me foki whakataha e walu noa, ko ta laulau tau pe I he taha me mua ko ia. Ko walu taha ka mata e Polokalama Mitiafaifio. Ko Polokalama e na umana tu I ko fuafua whanongo ia Polokalama, o kune ue I hanga tonu e mea whapolitikare, ai whaunga whapolitikare fono. Na us whanongo pe whaata noa a Palofesa Futahelu I he Polokalama a Tenisi. Kai tā noa ia ke whakaukau whakapolitikare whakaako. Te kai ke hanga e futa ia hoka I hanga tonu, ai umea koe I he taupehe koe, umea pehe ku tono no pe vai he whaunga whakapolitikare. Toki kamata hono ki I kamata teke I mai he Polokalama Mitiafaifio aki. Pako ku mauna ka wai pe a Palofesa Futahelu I he Polokalama ko fai kauto ke tā mana ki havea. Na ai e nau fo I hu mai, pia ta ofi koe mahalo e Polokalama pia nau toi. Kako kulau koe walu taha ia o lelelele mai. Kai ke umau pia na ta ofi e Polokalama, mei hau pe fo I taimine, na kai ke fulogololo e Polokalama. O tau hau rewa ke walu fitu na e kamatai ke rea. Pia koe walu ono e ke rea pa walu ono, so ke kamata ko ke ai pou ai kakai a ko ia he ko pe ko pou la he ko inga na tau ke firi a ka to a tonga tapu ai ko valu ono ke re a valu fitu huo Samuel Akrispo hiva ki fare area pe ko ne kamata ia ko ai whakava ai u whakawhekiki pe ko u tālanga whakapolitikare ka whakafoki atu. Kone hu mai kone he tahi wawalu fitu, kei hoko atu pe, a mea tatau pe na lawe ki ai ki mua, hange peu kei whai pe ai tau whehi a. Hange moe whakawhe atungia i, ai hoko ai tangatani, pea moe ngahi mea ne tui ki ai he whare area. Koe mau ke ai nai whakahu po, he taimi upi leo te koe, nai whakahu po pūra ai tangatani. I ngai mea koe kontemi o e whare area, ngahi umea pe. But that's part and parcel o e umea pe na talawe ki mua, ai ngahi whaingata alahi na whepaki pea mo tangata koe. He koe mau ke ai, koe umea koe na ne tautou langa I e whare alea. Koe ngai o mea pe unde si o whehala ke ai pureanga. O hange koe passporti. O ko mau ki ai, kero pe ku tonu pe kai. Na e la ua o to o ni manoa pe lahi ange. A hono tautou langa I mau pe ai fo I poini ko ia I e whare alea I tonga.
Kai ke taha mea ia whai kai tālanga. Hange ka au na kai ke whahafu mea ia, hange koe tu wha ekonomika, no question it. Ai anga hu o tu whaka ekonomika ai whonua. Ngahi u mea, ngahi u mea u tau ilo whaka aho kou sa ia i kakai. No fo tape tangata, i he anga hono whaka, hono whaka matala, ai ngahi tō no ai pureanga o e aho. Pea ko tui koe langa i koe o tālanga ki he passporti mo e mea koe ia. A ve i rewa tālanga mei he pureanga o awe ki he tau potu taha. He koe ku tui, koe me eia koe nei whenga tangata ke whai moa o ki ai. Pea whiela ne nofo pea nai. Pea koe o silo pe koe ngai hopo koe a pa o pe ia. O mahino kai ke aha ne whekau aki hao pe u mea koe ia. Ka ko whiela vea tuke mea taha. Koe u mea nihi uni hanga o tukuhake ia ngai tau ti peiti. O ku ikai ke moni. Koe angai talpe me USB e kusio e angai mau wha tau ti peiti a mea. Ko au ko tokanga mau pe time ko ai issue pe ne ngai tono no mea. Ka ko whenga mau pe ke tuhu ka mea. Ke hene hanga pou i e ku poini. Ko agrisi pohiwa alo atu koe o e taimi koe ni. Kamata lewa ke whatongai, ko kamata ke hau ai ngahi mea oku ikai ke mooni ka oku whaipe a hono teke, mohono malangai. Pa tau te whito ke kesi koe ne passporti, pa tau silo pe ka ki te lawe au ki ai. Maare e Puleiku. Ai ki ai, moe ha. Ka koe ku poini ia. Ai lava oku ne mao e whahenga toonga tau ti peiti. I e taime laha e kusio, o kai keha evidence kia. Ka teke peia. Ka teke peia. Ai pe ku hoko koe he passport. Pea neongo koe e mea evidence e mea he mohe ka. He kai ke te ula wao whai mea koe. Pea ko te e mafuri pe o tuhu ki he mea. O teke te fuma teu ke whai hano tari. Ai ngahi u mea koe. Teu tukatu kati koe professor. Malo Puleiku koe poini mahu inga ena, poini mahu inga ena he koe mea ena whakatoka ngai ia Samuela Crispo hiwa, O si tu e fo i tau mua e koe tau mua ke iai haliliu pe koe whakalelei pe koe saupulu pe koe mono i he mea whapolitikare. Pea iai o mea na ne hanga teke na iai u whamooni o a upege ne u aki meni pe ai o mea ea na i kai pa koe u konga e na iai a hono vai anga ai pea na i kupe o whaamo ua raha iai i he ngahi hopo pea ko manatu o hake poin ko a mahu inga o pito he nae he nau whaasio au ke he u mea loi i wheo i kombo Samuela kana ne hanga pe e ia tau ka vei pa ma wha kiki ai ne wha hau ki heni. Na e hau tuo tolu ki heni a Samuela i he hiwango fulu tupu. Early 90s. Hau ia e ua koe hau pe ia ki he nau ki na o mai heni he ta whaaki whatemokalate e tau university whafonua heni. To e fwoi hau pe taha he mea e university he mea pe politiki. Pea ne foi hao e taha ko ne hao i he mea kehe pe ia kai hao. He ku hao mau pe ku hen foke na i ke i lau maria foka whai whekau toka tāson la tu kefu. E na e hao mau pe ki ai pea hao mai pe talo e ma wheo he mai mei tonga pau toki hiki mai. Ka koe he ne foke ang koe me USB. Ka koe ku poi ni iai u poi a ma whakawhekiki maua ia. Ko kuanga ko ku mau he kusuatu ke ne po ini o ku kai mo oni pa kai ka fa mo oni ki he umea ko na ne tau ka ve i pa fa pori ai ke tu ki kai ke ka ko ku tana ke tu ke fa ka ko ya ka ko me mari ne kai pe ke to e mare e foi tau mo ai ko ya Samuela a kirisi kai fa vo ki atu Puleiku ia. Ia o mahu inga foke ngai u
upoini ko ia he kohi e au ka amui he toko ni mai ke to e tau to sio ofiange ke ngahi u me ana hoko amui ange ai ko foi pilio te ia ko ia ene i fare area ai ko tahiwa ngolau tahiwa valfitu ko to teke ai pe ai me ko ni ai ngahi u whakanga i mo ngai se toto kaki mo sto no ai pule anga tonga o au ke whare ani a whio. Pe i kai ngata i koe, more ke mama haku pe he matu na o ulawe ki ai, nai alo tānaki mai ai risi koe i he poate, kau tamae. Tānaki mai risi koe o Dateline Hotel, ki he pā mo e mea tokoni, koe kau tamae. Ai koe pe evidencia e ne upoini lahi. Ka i loto ai, o dotted around ngai ngai mea, o kai ke aha no evidence, ai ta o silawe ki ai. Ai ko ngai pirio te ko ne I he whare area. O te ke tui ko ne whakakaukau e ai ha patoa e whokotu. Ke ata mai I he ngai u information kon talawe mai ko ni sofa. Ngari ko ai e te mo tu ulu hanga ko whakatapu. Ke whokotu ha whakata ha pati whakapolitikale I loa ko patoa. Te ke Asia. Ko utala noa penia ko ia toko taha pe mo ngai teke whakafoi tūtui mo toko ni mai meiha kai nofo pe ai mea a hono siofi tō no whakaanga e ngai tō no ai pureanga I he whare area. Pe tupu ai mahalo tupu tāmaki ai e whahai koe ni e taha e whare area whai ai a hono ain ko lau mahana e tō taha pe tō ua ne I he plisone. I ngai taimi atu koe ni. Ka koe teke ni koe ni whatonga e whai step koe ko tuko ne tala noa o e ngahi mea koe ni I low level pe. Ka matani ke kaka ke kau ma whai tau potu I olunga. Ke siofi ngahi whiha laki koia. Pea ko tui koe poini e kutai ai he taimini. Te ekipe ke as o kia whakakau ke whakotuu. Ka whai whakapolitikare koe patoa o hange koe mea koe tau mua o ta whenga ke tali e aoni. O atu kate koe e palofesa. Ia kou whia lawe atu ki e poini mahu inga ia ke o mai ai te eki ke whakakaukau I ai whakakaukau o e pāti. Pea koe ku lawe ki ai he na na mautālanga I mo samala kirisi po hiwa mo kau whafofonga I he hiwa tolu. Aia koe hiwa noa hiwa taha hiwa hiwa tolu hiwa wha whai maupea mau konferenisi whaka iti sema whakataua atenisi. Pea koe hiwa tolu mahalpo koe hiwa ua koe hiwa tolu. Maupea mau konferenisi koe atenisi una woang embe mo na ungahi whehu I mautālanga mo. Pea na woang lewa. Kātoa kau whafofonga a koe toko lai tā na nau teke koe te mokalati. Pea nau tala mai rewa ke whakotu uha upāti. Ke mau tala noa I he whoi konferenisi. Ai whakakaukau e whakotu upāti. Pea na mau hanga whakawhepaki ilahi. Ai ko au Profesa Augustino Mahina, Profesa Ino Fotuakau, mo Profesa Futahelu. Finau ko finau kolo I he mau foi konferensi ko manatu e kau tama ko na mau hanga whakawhepaki I he na mau hanga talaange o ku angahi uhinga koe ni fusi isi atonga pe elahe mo veu he ai pāti. Pe koe foi whaunga o ku ikai whakapāti. Pe osi koe kau whakanau pe e Puleiku pa mau whakma mau tolu ia. Fotu pāti kau tama ia. Ospe mahalo mahina mahal ko na mau konferensi foi ti sema sa Januari Februari. Fotu na tole foi pati. Na me hingoa ko e te mokalati mo toto fa toto no fa hinga. Na no foi hingoa ko patoa. To ga imba e Samuel Crispo hiva patoa. Ai ko tano ko ne kamata. Fotu na na to luia. Ka ku pehen. Fotu na tole pati te ke fa ta no e mo fono. Fotu pe ka fa fofonga. Pau toher le vau me heni o whanga. Karon kari mo e taimi.
Toi kare mo futa whakangai. Hanga marewa kau tama mau tālanga. Koe nau itai ni kono whakangai e te whakotu e pāti. Nau o hofi a futa. Pea toi tohe koe mo au koe me heni me karankari mo taimi. Nau hanga marewa ko uhila rea waa. Ko toke tāwiri ami fukofuka mo akirisi. Nau hanga marewa o hofi a. Mantui. Koe mau whiohi koe tonga he wha he talanoa e whakaukau pāti mo e mau whe paki koe a. Mau tālanga hake, mau tālanga hake puria a kirisi. Mau toi tālanga hake, o hofi mai a e viriami mo uhila puria a viriami toi pia uhila pa ma tālanga wha os mo uhila o osi ai. Sai os pe ko ia, kai ke fuoloa, mate pāti. Mate pāti. Pea lere mai ai o toki whakotu urewa ai pāti o tu motuanga o wha a eni ai patoa. Ai koe ke maurere ke ta u kana tau foto mai vai ki mui ko ne ha ya ko pato ka ko lava ta ke foi ula ki pati ko ngalo ya no hingoa mo mau foi fe paki ko ya ka fo ke atu e Puleiku ka wa kai fange ta taimi o ke to la pe to e ta miniti ta valo io he koe mea ke lava ke moni ka pai tonu e ku ngai u fra matala ai ngali ko ua fe manima ko fufu tai mea ku asia ai kulup kona ke lau mai ko ya kana hingoa hange ko hingoa kona na ke lau na kai ke kawai patoa kana pehe ko palestini ko fuko ai ko e fufu ka fale ale pe foka te sina fuko pe ko ya na fufu ko palestini pe ko se ai o aki foto ai party ko ya io ko hange ka te au ia hange ka te Puleiku ko e hange ka te au na e ua foi fogotu ko he hivango fulu he hiva tolu pe ko hiva whana mau hanga whanga i pato mate pa te ere vai nau toi makape hake ka koe mea laina mau whanga ia foi ulaki tuke uhinga ke ko hono uhinga he te ke whatala noa mo kau pou mo e whonua ai pehe kau whafofonga. O sta whakate makala ai foi kamata ia koia. Kana i toi ai rewa foi ngā unu hono ua, ai ngā koe mahau ke tā noa ki ai, o hauai o toi ai koe foi ngā unu koe o iai ai patoa. Kai to glava po mau ai foi hoko mai a koe a mau le reika te whafokea. Iyo. Koe mau ia aku koe ai kana e paupena e ha mga hi whakotu ha pāti ki mu ape, kai ke kau maha taha koe mea pe kau whafonga, ka koe ku mau koe ua whe mani ma asia i koe ai toe whiri lakanga. Pea ki taim no pe ku puri koe ke te whiowhenga ke whakasio pe ko whe anga ai hu mai koe ia mo develop mai ai whai whapolitikare koe ia, na hingo ai a koe kawai patoa. Kai ke koe mo nene umea kona aina kona ne evolve mai kona ha mo taimi ka koe sio ko aku koe wa fe manima koe fufu asia te sina fuko ko sea i he party koe ni kai ke filipe na auto hang me koe na ke lave ki ai kai ke te taho ko atu koe wa fe manima ai koe strike ia ka unga ka pureanga talele pe foku mo siofi fe pena i fe ai tangata Samuel a Akilisi Pohiva he ngai iveni ko eni he ute ke ta au ki he taimi koe ko asi mai ai hingoa koe whai whakapa politikare koe patoa ai ko ta whenga ke ta au atu ki ai ai a koe wafe manima koe ta umhawi ngai koe strike ka ngau whakapureanga atonga pe he kai ke te au ke whakaikiki o silo pe he tau kai ngā e ngai whakaikiki ai kana ea o ke poinu nau fu toko lahi au pito strike ko ni pe i kai ngatai ai asiko na strike ko ni pe nai kawa e tangata Akilisi Pohiva i hono teke malohi ai strike ko ni e ai hane benefiti i e anga tu whakapolitikare he kapati tau whakawhihui ko tari ko ia me he motua ko ni yes ko e u tata ke kina tueni ka ko osi to foki hange ka mea na laulavi kai ko sia e pati na fokotu ki mua
kana ai pe he kau whakafofonga. O kai ke mahino ka te foi waha ko pe na e kau tono I hono whakotuu ka kuo as. Ai whaha I whakapolitikare, neongo na kai ke kau, kai ke whakahingoa ai koe pātoa ka kuo as. Kai hu mai koe ni, ai strike koe ni I wāwhe manima. Ka kuke o silo I pep, koe fu strike lo lahi whakauringa ni. Ai koe timani ne ka ngā whakapule, ake hike nau wahe, ake pesete o no noa pe fitu noa. Koe ngmauia koe he taimi koe. Ea ngai whanongo. Ko mea koe na toe maari ai ai foi strike koe ni. Al be foke tai mea fu toko lai pe ma pou pe a o ke foi poini. Na fika o ke nau hiki ki ha feitu ange ta. Be a me me paka koe ni ai ni koe ni ai na me he feitu koe na ofi ke palasia e fonua. Ka ko mea koe maari ko konga koe ki mi o se atu koe kamata koe ano whenga I ke hike nau mai ko fofua tai mea ko as. Ko kau I he timania ai strike koe ni. How representative government ai fonua. More democratic government ai fonua. Ko ne fofua asiene mea koe. Aia koe toka te uia ke take on leva e agrisi mo kau tamaka whakafofonga mo haifua mo ne kau pou. Ke teke mo toi teke ange. Ko iwi lahi au pito ai fo I strike koe ni. Ki he teke whakapolitikare koe ni ai tangata o a o ki he pātoa. Ko whehui. Ko mea ni ko kamatai ai whao e pātoa. Ko kutari ki ai na e kauai. He koe mea ni wāwhe manima. Wāwhe hongo fulu. Ko fua tai mea ke ko asi ai. Ai whakatu e whakapolitikare koe ni koe pātoa. I e pureanga tonga. Ka koe mea ko whelave ke strike koe ni. Na e kamata aki ai viri pe ko timani ke hike nau wahe. Pe tatao atu ai ke liliu whakapolitikare ai pureanga ke moa temo kalati ange. Aia koe fwoi timani, na kamata aki ai mea ke. Pe whakaiku aki ai mea ta o ua le vai. Ai nau mea nau whenga ki ai. Ka kohono lelei koe o timani koe ia. Kohono tari I he timani koe ia ke whai hasio mo review. Nai pehe he taim koe ia ngari whakotu ha Loyal Commission he pureanga ke nau sio ange, mo review ange, ko whee ha whotunga e whai ai whau koe ni, ke kawai e mea loto ki ai kau strike koe ni. Ka koe ki poini ai ko whee lawe ki ai. Ko ha e uhinga o strike koe ni. Ka pate tau sio ki mua he tau koe na ki mo wawhe mani mana whai ai strike koe ni. Ngai tau wawhe maa wha mo mea koe. Na iai ai ngahi u privatization hange na e move ke privatize ngahi u services ai bureanga o kawai pia mo asset ai poate mo hafua. Ko foi taimia ki mua I he strike koe ni. Ai a koe ngari ko sio ene kau whalea lea sai. Ka pau ku mo sai mo tolwe tau whenga ke mai haki mea maa mau tolu. Ai a ngari na koe wai e connection ni ai I he bear in mind professor koe taimia koe ni ulotonga lai pe mo ngahi ngulu holo ngahi strike fish haamoa kiripati mo hai ngai ot modu Pacific me koe foi taimi tatau ni gale pe kai ngatai ko itu taimi ni kon kamata lahi koe fulahi ai kore paanga mo tokoni koe ngahi fonua Pacific ko ngahi me ia ngahi advice ia koe ai well peng hange koe pangke ko mamani koe ha ko hono privatize pe small government he koe ke mo afford ono totongi mo kau ngā we mo me ko foi taimi he ko me tu kwa ki ko ngā we ne ko tu ko ngai pangke lahi mamani well peng ko international monetary fund ngai pangke lahi ko nau talia ko ke ngai kole silini me ngai Pacific we need a small government pe mohono wakai ke outsource
he koe ke toi haka kai ke toi ngau e lahi ke ngai u ngahi services ai Puleanga. Pa koe o i loa pe foke e ngahi u mea koe ia. Kon outsource pe no mo privatize. Koe tu usi e kau ngau e pa holo mo e vahe mo e mea. Pe hange ku tō e whakamamawhaki ai. Pe koe e ku tui. Nā ne trick a strike i koe ni. E kau ngau e Puleanga. O atu e professor. Aloha vito Puleiku, a koutui koe ongo fo i mea mahu inga ia na e hoko. O ko ke hanga o tānaki mai ki he hala whanonga o e hau ai patoa pe koe whakaukau e te mokalati ke toi whakate mokalati ange. I he uhinga whakaue site o e whakaukau. Ka koutui ko tala noa koe ki he tuku ngā ue. O kumooni au pito, koe nei kai kai pou au ke whakaukau e tuku ngā ue ai fui pēseti koe u pēseti koe na nau tuku mai fu ulahi waware au pito whakaukau ke a whaahinga hiki ngā ue pehe pēr koe fui tau pehe koe fui stepu whakaosi ia ki he fui mau koe na e hoko I kai ke ngata pe ko si tepu whakaosi ki he aluange ki he patoa mo teke whate mokarati ka ko te fo step whakaosi ke whai fo I mau lahi ke whonua. Ai ko no nima pe e no a onoe. Ka ko whielawe pe he ku neango kai na kai ke popo au ke whakaukau pa na utohi au ki matangi to ngā o ai e ku wakai ke whakaukau ko ia e fo I hiki ko ia. Kana e MALO hi opito pe fo I teke ia o tuku ngā ue ai koe fo I teke whaka hange ko hola au koe asmai e MALO I representative I he kau ngā ue whakapureanga nau ke nau hanga pe o whafongai pia tupu mai foki ai fo I kau taha koe na ai Public Service Association pe ko union hano ana ai mai mere amanag me fanau I mai ai I foi teke ko ia ko foi teke ia ko foi tunga we ia na ta whakalao au pito ia ta whakalao ia tau tolu ta whakalao wha ko ni sutone tau tolu ta whakalao wha te mokalati ke whai a foi tunga au pe ko ke alao kai ke kaku ne hanga whakaha mai ai fe usi ai ngahi fe paki la lahi o e aha ko ia. Ke la vai ha fufo I tuku ngā ue whakavare pehe, lahi pehe, he tawha ke ta. Kau ke tawha ke fukia kau ngā whapureanga koe fo I mea pena to ton ke nau whai. Kai ke te whakafoke atu koe mea whaka o si poin mahu inga na ke o mai na e asi ai toi ngā ehu he ngahi whanua Pasifiki. Aia koe malawa ke hanga o e sia kanai kai ke tau whatoka ngai. E koe ta mai ki lahi Puleanga na nau taki. Tunga oe koe ta mai ki na ako USB. Pia koe arewa nau whihoko take nau tō mo u ta mai ki ke I he Puleanga koe na nau wako whata. E koe ku whatoka ngai fo I riu ka walahi koe a Europe na pehe. Riu ka wae. Wesia AI, riu ka wae. Wesia mai France Amerika. Sia mane. Aya, na asma me hotala noa na tau pehe tu ngawe. Wesia mai tu ngawe koe. Wesia mai tau tu ngawe. Fafoke atu Puleiku toi tamidite nima ke toi tānaki mai mo ke whamā popo whaos mai ai ta Polokalama. Pia mo whaos e ta Polokalama ki he tau ni MALO au pito. Tuke ula ve ipe ai he ose ai wa no nima ai ko strike ka nga fa Puleanga pe tali ai fok pe se te no pe ko ha hiki vahenga ko ia pe mo tali ko ni review ai konistu tone ke accommodate e nau kore ke mo representative yang ai Puleanga fonua ko fale alia fonua o kolo to ke taha walewa ki he ua no ono ai ko tutu ya nukwalofa
ko tutu ene nuku alofa. Osi mahino ai malohi koe hange kuai ki mana wange tangata ko agris pohi wange whakatapu pe kurotonga wharearea pe foki. Hoko ko ai keisi ko ia o strike ko no toe whakamana wa i lahi au pito. Ai tangata iki, mono kau advisor, bo kau nima ona i tonga, pe whakotu ufoki i he ono wano noa ono. Ai ngahi u mea, o kutau ke honi, o koe mea ko wilo kea, kau koe ke ulawa ke tau, he koe ke maa evidence ke ai. Ai tutu ko nuku alofa. Koe whehui, koe hai huinga nei tutu ai a nuku alofa. Te tatolo lahi vai o taimi. Koe uraki, e mahino lewa ai tarika, e ka pate tau sio ke outcome koe, hame ngai hoko mui mui, e osi koe tutu o nuku alofa. Koe hai respond e Puleianga ki ai. Ka pate tau sio ke tutu ko nuku alofa, o mahino apito, o kuai elemeni te ai, koe pro-democracy movement, o ku i loto he fo i movement ko ne tutu o nuku alofa. Ai koe taha ia principal reasons ke tutu ko nuku alofa. Ua ke ai, nai asi ai hange kuai ha lau lano. Hange nai kau ai me ai kau, ngai koloan business ai kau saina, i hono tutu mai hafua. Ko tolu ki ai, he taanga ai tau sio ke outcome me moi. Ko respond ai kakai o e whonua, tau te whitu ke urban pua, whahinga masiva i ngai kolo lahi ka nuku alofa. Ki hono ngahi kovi, kai ke nau sio ha future, e tu whaka ekonomika ai whonua. Pea ilonga pe ngahi ume ai nau toko lahi, kai ke aha fu mahino fe, pe ko fe ai tau mua o e tuto nuku alofa, ka koe fo i tolu koea, ka i olunga taha, ngari. Koe uhinga eni, koe i kai ke whai ai mea koe nai, whai kai ai whakaamu, a akirisi mo mea, pea palomese e Puleianga, e whai ai lau ki ai ki mua patapune e Puleianga, i tahiwa, i uafe maono, novema uafe maono. Tukatu palofesa uafe tataimi. Malo pito, koe konga whahaosi mahu inga o pito eni, ka o mai ki ai, pea te uki lawe peka e toi whafoki atu peke e whai mai hao. Koe ke kovi foke whamaa po opo tu o wā. E Puleiku, he ko Polokalama, koe ta Polokalama whahaosi tato ki hoko atu he kaha'u e patoa, hae kaha'u e patoa. E whatupu ita e peke e patoa e tatalanga ki honau kaha'u e. Ka koe foi tutu ia o ku maari e ku tānake atu nake ai mai koe foi poini ko ia ka koe foi tutu koe mea lahi ai o ku nae asi mai ko ingana kai ke isa kataki ne kai ke kataki wala ke katea ne kai ke foka hoko foi foka kau ko na mo foi fie ma ko asambela akirisi kono mo oni he koe foi mea koe nai whakahoko koe foi whakakau pe ia ai kapinete o aha koe ia mo pare mia a Lord Senee pa whapa apa ki ai ka koe he ka pau nai whai e loto ia ko o Samuela a Chris po hiwa pe a mo foi kauteke si haku tui e hoko foi tutu koe whakailonga, he kai ke nau kei tutu ai peka pana nau fia. Koe hinga i tutu koe mamahi, Pea moe pehe koe ke whai a nau loto moe nau whaamu. Pea te whaosa, pea koe taimika nai paremia ai a Samuela Kispo iwa moe patoa. Nei tong harawa a kirisia o talamai ai umea koe nane whaamu koe ke whai koe ka nei kai ke lava. Ka te whaafoke atu Puleiku ke whai ha o tātu ko mai pa toki tatau toki Malo pito o taefe. Malo pito palofeso pe ko ke whatunga te ke tari whihu ia pe ai kaha'u e patoa. Ta ke na ta whakaamu na alawa ke tatari, ka te ke pe ke tari ia.
e ke ai un mea ke la fai kai lave lave ke ko atale vai e to e fai nga mali e ko ni ke o atale va ha popo ki talamonu fa krismasi ke kau fanongo ko to ape o Polokalama pe ko anga e whakaukau, whai whanonga mai e tau tōpiki koni, pe au ke ai pe e taimi ke whai atu ha tala noa. E anga whutu whakaukau ke tōpiki mahuinga koni. Ka koe whatawange, ofa ke mau ha Krismasi oku fia. Mo ha tau whou oku monu ia. Pe pe whoki ke Polokalama koni, pe ki e palofesa ka maa kau tangata hono kotoa, mo kau whiwhine, o e university lo au. Malo e mau whainga maali e. Whatawang ke mo take kina. E anga e tau whoronga atu koe ni, tau mau ha Krismasi, tapuaki. Pe whonu kresi ia whoki, o whatu. Kataki na u na kai ke ongo atu e kau toi ki tu whatokanga ia ke ku ha upe mahalo ki ongo sia ku wha malo lahi atu e Puleiku ke lava lerei a e tau Polokalama mo e tuku taimi mai pe mo e tala monu ke whai ke Krismasi ko fie kau atu ai pe ai i e tala monu ke a ki e oik mo tau ka inga o mea mai fa malo lai ko ka venga lelei au pitoeni pe hange pe ko tala no ane nai e mahalo ko tatu kia upe ke tari po ko ha kaha'u e PTOA i ta o ke konga fa o se ta Polokalama ai ko ta Polokalama fa o si ko ke mahino pe os ka fe ai ka venga ko ni e tale lele atu ai he ka ta fa ampe e hoko e tata noa ko fa tu fa kau pe mo e hanotari ai fe ma inga ku ke tuku mai ko ha ai kaha'u o e PTOA o whalahat ka te mutolo wha MALO ka te mutolo kau mai mo mea mai mo tolo mea mai ka hau ma o whalahi atu ka matatau atu e ofa atu tala monu Krismasi atu e Puleiku ka te koe molang totu mo family ka tau vete ai ho tau hua e toki tuki ha tau efe o whalahi atu MALO au pito Malo. Hey! Lama mo ta foi! Hey! Oi,